Саламатсыздар туғандар, сіздер менен онлайн скул YouTube каналы. Бүгін 10 апрель 2022 жыл. Қарақол шаһары. Біз қой, қозылардың балаларымен таныштырмақшымыз. Кеттік. Қандай дос? Қаншадан саттық? Саламатсыз ба жақындайсыз? Қаншадан өтесіз қойлар? 3,5, 2,5. Рахмат. Assalamualaikum. Qanchada o'tasiz? 9. Sharifat. Chekni tanlabsan. Assalomualaikum. Qanchada o'tasiz do'st? 5,5. Rahmat. Assalomualaikum. Qo'zmi qo'ydi qanchada o'tasiz? 9. To'g'izdan mı? 9. Sağlık. Kaçta otasınız? 13. 3 öden mi? Ne olar? 40. Karaşan mı? Uçar. Seninki dost kaç? 20. Kaçın put? 18. 18. Assalamualaikum. Kaçtan tutasız? 19,5. Eşikleri kaçan? 5'ten. Sağ ol. Evet, söyle öyle. Sormayla aytıyordu çetin elle. Kaça? 15. Teksuç? 7. Arkıç? Alacak bir yakısı. O aytmak geçerse. Onlar tak olur. Gelin aytmak. Saat ayırdı özün öyle. Ağlar. 5 total. Ozmu koy 12. Rahmat. YouTube kanalı. Online school. Online school. Kaçta satırsın? Onlar 3'ün 6'ga mı? Çoğun doğru karı var. 18'ge. Arkası. 5'ten. 5'ten. Sizdeki kaç adam? Evet. Kuruk. Kança öbekta? 15 görüyoruz. 20 görüştük var. Yaxşı, yaxşı. Bekleyeçe. Maşına.
Қанша деп отырсыз? Сатып алды. Номерін беріп қойшы. Айтпайшы. Assalomu qancha deb o'tibek? Egiz qo'y. Onlayn skol kanalı. YouTube'dan görseniz olur. Sat odasınız. Qancha deb o'tasiz? 30. Yaxshi. Ondan sonra otasın lan. Zıplayan var. Eline gel. Ошондон тойлордун ряды бүттү. Биздин онлайн скол каналына катталганды унутпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып. Бүгүн 10 апрель 2022 жыл, Каракол шаары.